Solo PKB Jemaat Rantai Batak. Silakan. Oh, mantap tuh ibu-ibu sebelah dan si cantik-cantik gimana kan tuh. Mai pemuda-pemudin data. Ini. Pemuda dulu. Alumni PPGT. Alumni BPGT. Oke, halo. Oke. Oke, penginori. Sate dulu. Iya, nah si bang itu aduh protokol ini pres. Iya, nah. Nah, situ kayak oi. Oh, oke bosku. Siap. Oke. Kenapa kau tinggalkan suaya? Iya, Nggak ada iya. orang acara di bawah. Iya, lihat. Ah, iyo. Oke, Mama Pipi, Reni yang cantik.
Hitam. Dari tadi kah? Halo. Om Wika, Om Tito. Halo. Namanya Mamanya Wika dari Kendari. Oh, dari Kendari ya. Iya. Oke. Ya. Baik, guru pada Datanglah padanya yang lelah diberi kelegaan. Di saat badai ombak menggeru, manusia berteduh. Berharap pada dunia, sia
Baik, komika sembahyang. Taktore tangka tukan di opuang matua miong li mati olo malak bimi. Belan nakamu motu oto anasya karonto nakatuan ki. Lantai agan masussa tontong kani mak kurre sumangat. Mak pole paraya mati olo malak bimi. Dalam namin darakan ni tepuan. Mindara tinde mama ana Richard solana kana. Mindari tinde sanene iolan sola mintu anak kampona mintu to marabu. Tun batta untingayo ite agan susite. Kata na kuasa siapa kerondong ini. Tendu kamu to puang. Mi bungkaran lalang saya lako allo totemo tu pura mau ditanda belana pada mak dioren nasang siami sia sakka sadia nasang duka mentemi mintu kaparaluan puang nadi randuk di garonto inde allo katongkonan siumbu nakamatean na inde papa na Richard. Mintu tomak rapu si sola kombongan siapa tondokan. Sangina lan nangkaran ni tesar ayateku. Apabila na yatin deto mi kaboroi tibambang lan aluk kasaranian. Ya modona yate mintu tu bengkana sarak di garonto. Lan sukaran aluk mi. Ia mototu lamenda di parantangan na tumengkana tepe mintu pagaukan layat tepe pengkarangan kondom mobil kate makrupa-rupa leson nasara kape kanukan siapa ngalawan nadama lameng garontok lasangan na pun kipo Yesus napo malak bisa nanti opu ngama tua napo randu penanna tomak rapu napo busa rungu sangan na teto masara napo busa rungu sangan na tetondok napo busa rungu sangan na ambek siya indok lang tetondok ondong opira yang nabi karontok lang kape kalukan lama datu datun na tuada ipatingka yang motombe mama sedo suruga deno pana kaloy painam ni inde batu pira leson nasara tu di sana mau mangka di bori melo di kalo tangsal anna maklolongan tu mengkana saya lako Allah kaburusan tendu kamu to temi kipo indo na kipo ambe na ipu anak ampona tu mangka nola kada turu di dulu tekken di turo la menda di tomarata turis bang timine alam di karinganan kali ipu belan na hikwa baik tak dikak pada upala lagi tu laki seorang mo na pemalingan susah na padina inde toma susah pabibingkan di painan Pak Tangaran 52 lentek maringan painan tang sisa Pak Rintik angkiangkaran ni kikarang ni kesahab ondong opira KTB tomangka di pamantan tu lampateng kay kuasai ukuasa penamasallo an nama tokko madatu upasanan mangka di papatuan di bisa masambayang kang mati batang di kalemi
Depi manite may tanda kairi tanda kanan marengke natulan lu kalingkan laram potama keinan niya ke antai dia mitutun nalalang ipas sembayangan opuang matua tu sarak masih yang lola sitam momali temito mangarapu lante inang kamasusa igotang la kuasa bira kapungan unante ulen do ikapas sambayangan narampo sitam momali isi pakatana misa sola misa lante inang indite i masambayang matibata manikalimi upuang matua kamu lalima kuasa bida situ ka sodana barang nalon na maliling na mawogi tendu kamu to barang nalon na lao na inde pora na langit doke na batara lansangan na pong kipong Yesu po pailoran kanirang pumasambayan situro kapatonganan ki matibatan di kalemi puang kumoki patongan iyang na kaloy painan ni puang mi mamasya lang kami kema din ni landa di pamulana sarak sela umpuna kena di poli upain de gaun to langit lako biringi na langit lombangan pisang tetukan daw te langani barang allo anada nalaw indin doke na langit pora na batara lantainan ini pa. Oke, Novi Trikor hadir Papua, terima kasih. Evan Budi bawa mungkin baik. lagi gaya mo pati malas selesai mata pompit deh. Halo bos. Oh, tersakian tu aja tu. Mana? Ya tu aja mau tulis. Ayah dah siapa itu kata apa sakit. Oke. Aman. Ya dah siapa itu kata apa yang sakit. Le. Deh, toma sakit deh. Toma sakit deh. Deh, kono vamos pule. Pule. Deh, tes sekulera. Sekulera. Ada korasi ratus sepuluh. Tesiban. Oke ompit, mantap. Sangat latipi. Asal rokok itu kata apa yang sakit mata. Oke ompit. Gas kan mau risau. Iya, tetap topin deh. Pasal lain tak syuting. Gagal. Janda, betul janda. Sangal lah. Sempat dari Karena ini sangat tolong atau aku bisa. Masih hujan itu. Oke, budaya lalu. Iya. Budaya aja dah lalu. Nanti komen lagi no. Sekarang ini. Ya. Wah, ya betul je surut tom. Sa kanimi papira lalu sangal. Sukses selalu ada sukses bersama dengan TV. Oke, Siska Jayapura. Oke. Apa yang masuk? Ya tujuh surut tom. Ya tujuh surut. Bukan sekali Pak. Papira itu jangan SMP. Masih bujang. Bujang perkata aja ya. Bujang. Oh, biar masuk ke ya. Dia siang ya dua. Mencarikan jodoh. Jodoh. Muda itu gadis yang lu dapat oleh. Mudah. Oke guys. Nata apa nih kumande dalam mela. Yari kemang kami tu kumande tu seri kuah. Ma mela amik itu membarkan kuah. Nah, iya kayak budak tuh kasarasa bos lah. Perkaci yang lu dapat guys. Dedika cewek di dapur. Selamat pagi, Opit. Oke. Mantap. Dapur kamu ada kayak itu. Usaha kamu. Iyo ko ano yun? Kepe. Kepe. Iyo ke. Makan siang yun na. Dilunjur yung may. Sibakan ni yan yung. Para muli ka no. Protokol. Anggota lang le. Iyo. Kita harus tirong ko. Mana yung sila kayo? Kenalan balong buko. Lan makula.
Lembar gini tuh kok. Lembar kak jual tuh. Pandai keluarga. Tuak ya. Tuak keluarga. Halo. Nah, ini tuh apa? Dedi ka Pak Tagi, Pak Teko aku, Pak Tako aku. Dan luka di. Oh tarima. Tako, di ko dia tako, tanya teko. Tako, iya Pak Tako. Tako. Apa di sangan nate? Ada putih dong. Bawa sana natin diliwe. Bosangan. Seragam kolona. Bebas selesai kau ini. Saya itu pito ba ini? Oke. Mati ambil nah. Mati ambil nah. Oke guys, maminya. Lagi ambil na pihak. Ambil na. Kali ambil na. Pak Tako. Nanti. Hai. Halo, Hai guys. dulu. Hai. Hai. Nanti Hai bena. hai. Bila ada. Hai hai. Mati ambil ini tu. Oke, minuman lah bosku. Oke baik. Ambil ini tu. Ambil Oke guys, apa tiro do sepaku na tadi amki ya. Aku mana kena okey ni. Sarapan. Sarapan dulu. Oke nanti Bik. Takal bisa tuh siapa mara. Ambil tak mana kok. Ana, lo ke mana tahu kok. Mari kasule. Lalu tombong. Oh, pindah na di kada ko tu. Ada buang Keluar keluar. dah mana sule. Isa jauh mo kan. Oke, ilo di. Ya. Indah dah kan kulo tirong mo na yung ngariang. Oh. Desune mo to ano na. Tando ko na. Iya. Kumado to guys. Te, santai-santai deh. Itu namanya Pak Ramos. Oke, Pak apa? Pak Ramos. Pak Ramos. Oke. Sari. Oke, di depan rumah Pit. Oke, baik ya. Tanya aku kung anter. Ada yang bisa pung anter? Radio. Akan si Radio. Anter tuh. Itu namanya sokot teh. Oke, dia lalu nama. Go. Oh. Tayo langsung. Wah, dalam dia. Dia mo tayo butas sa panel. Malayan. Ya. Oke, mangka di. Itu pelaku jakona. Berjagona. Di rokok. Oh iya deh, aduh. Jagona nasa ngirok ko teh. Oke, jagona nasa ngirok ko teh guys eh. Weh. Jakona. Mara. Halo, paling jakona to. Siapa kamu lango? Tak siapa deh. Tama-tamay mo siri. Ya tamay mo. Oke guys. Sini orang mabuk dulu. Oke baik. Namanya KKB. Dari Papua ini. Nane. Yo. Mana? Yo. Anu tu terjebak pura tu. Terjebak. Tite tengah mana mas sandal. Lihat, tidak ada sandalnya. Oh iya deh. Gembel tu. Yo. Oke, saya semua di mana ini? Ini di Silanan guys. Ya ini di Silanan. Oh dari apa Kirene? Dari Papua itu. Nda. Sama apa tuh? Oke baik, ini keluarga besar Bocil Gacor. Oke, bocil gacor. Bocil Gacor. Siap. Oke.
kita semua. Tuhan memberkati. Oke guys, udah mas lo kayak gila. Selesai beribadah. Oke, Om Fred. Om Fred. Iya, mantap. Oke, bocil gacor. Bocil gacor 25. Angkutan harga bocil gacor teh. Ya. Apa dikata di society ya? Kentang. Nah, lah ya. Oke, mantap. Oke deh. Masak apa ini? Sayur mayur. Jangan lupa kasih bintang guys. Oke, kasih bintang 7, bintang 8. Bintang berapa? Iya, bintangan. Asal jangan bintang kue koke. Iya. Bintang kejora. Yaitu kami memban Bapak Katana untuk penata majelis gereja Ikua lalu majelis gereja bersama pun bersakon lah mentega kita acara master talun yang untuk penyampaian mapetisan Jiomai Toma Perintah inangka mana kepala Lembang teh siapa. Kemudian penyampaian yang kedua dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantebatan kepada Bapak, disilakan. Iya. Mantap. Tapi kita bersama. Halo. Selamat siang para pemirsa Sangalap TV. Kita berada di Rantebatan, Lembang Silanan. Lamparan tua waktu di Baik, iya, iya. Ya. Kita bersama. Tidak ada pembukaan. Berangkat dulu. Oh. Sarah Mereka, coba kamu kayak 1, 2. inde lang pokon itu kalau lekok na Theophilus bapak kayak Papa Richard Pak kukuha kami kata benak lah kalau sini kami kita orang pemadiren mereka kata benak Nah, aku sum-sum dulu supaya kelihatan dulu bos gue. Oh, mereka kata benak iya, kita minum dulu. di poin di Pak Don Luna sangat lombar atau apa? Pak Don Luna atau Silanan? Manakah budget Silanan ini? di Paten dan Barangga di Ada dapur.
sia kaporan lapo ita masulanasan makalimakna turang polan alwa tema mabipisana laki tua makada ia teh syarat susi tumangka nasi pati tomarapu Kita istirahat dulu ini guys kalau begitu. Ya kita istirahat.